Ni Amakuru XTV ni umuyoboro kugezaho amakuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku isi muri rusange. Hano rero kugira ngo turebere hamwe amakuru aturuka mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, dore ko avuga ko mu ijoro ryacyeye habayeho kurasana hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu masaha ya saa 5 z'ijoro nibwo imirwano y'impande zombi yari itangiye. Hanyuma kandi ngira ngo turaza no kurebera hamwe n'ubundi magambo AFC cyangwa se M23 batangaje ku munsi w'ejo tariki ya 11. Hanyuma rero muri iri joro ryacyeye ryo kuwa 12 akaba aribwo haraye humvikana urusaku rw'amasasu aremereye cyane. Hano rero kugira ngo mbagezeho aya makuru agiye atandukanye n'ubundi abari kugenda avugwa hirya no hino. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro wacu, twagusabaga gukanda kuri subscribe nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubundi tuzaye dukomeza kugenda tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ikaze rero nkuko narimaze kubikubwira munyemerere duhere ku makuru aturuka mu mujyi wa Goma. Aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bivugwa ko mu ijoro ryacyeye habayeho kurasana hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 n'ihuriro rya Leta y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu masaha ya saa 5 z'ijoro nibwo imirwano y'impande zombi yari itangiye. Ni imirwano kandi yatangiriye mu gace ka Ndosho mbere yo gukwira mu bindi bice by'uriya mujyi nk'uko amakuru abivuga. Mu ijoro ryacyeye urusaku rw'imbunda nini n'into ndetse n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu duce twa Ndosho, Mugunga ndetse no mu bice bya teritwari ya Nyiragongo. Amakuru yemezwa na M23 avuga ko iriya mirwano yadutse nyuma y'uko ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bageragezaga kwisubiza umujyi wa Goma umaze hafi amezi agera kuri 3 ugenzurwa na M23. Ubwo imirwano yamaze amasaha menshi yaririmbanyije ihuriro rya AFC M23 abiciye muri Bahati Musanga Elastom uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru ryatangaje ko ingabo zaryo zarimo zijya kuburizamo ibitero, isaba abaturage gutuza bagashyira umutima hamwe. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ntiharamenyekana niba hari ababa baguye muri iriya mirwano. Icyakora umuvugizi w'igisirikare cya M23 yitwa Colonel w'Ingoma mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yanditse ku rubuga rwe rwa X avuga ko M23 yamaze kugarura ituze. Ati nyuma y'ubushotoranyi bugira kenshi bw'ihuriro ry'abagizi ba nabi FARDC, FDLR, Wazalendo mu bice bitandukanye bya Goma no mu nkengero zayo, ibintu byasubiye mu buryo ndetse ituze riraganje. Wiringoma kandi yashimangiye ko ingabo za M23 zihora ziri maso ndetse ko kurinda abaturage ari byo uriya mutwe wahamagariwe. Igoma haraye habereye imirwano mu gihe mu majyaruguru y'uyu mujyi, by'umwihariko muri parke ya Virunga naho hamaze iminsi habera imirwano ikomeye. Ni imirwano iri gusakiranya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Leta rigizwe na FARDC, FDLR n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Ariko kandi ngira ngo ku munsi w'ejo ku itariki 11 hari kuwa gatanu umutwe wa M23 wari watanze integuza y'uko ugomba gusubira mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rwego rwo kuburizamo ibitero zikomeje kugaba
kuri ibi birindiro byawo. Kuva mu kwezi gushize M23 yafashe icyemezo cyo gusubiza inyuma ingabo zayo ziva mu mujyi wa Walikale, uriya mutwe waherukaga kwigarurira n'ubundi. Ni icyemezo uyu mutwe wafashe mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro by'ubuyobozi bwawo na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rwego rwo gukemura amakimbirane yateje intambara yongeye kubura mu myaka 3 ishize. Impande zombi zimaze iminsi zihurira i Doha mu biganiro zihurizwamo n'ubwami bwa Katari, ngira ngo ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. M23 kandi ivuga ko icyakora mu gihe habayeho cyangwa se mu gihe yaba ihagaritse imirwano, ihuriro ry'ingabo za leta rigizwe na FARDC, FDLR n'abamayimayi wazalendo n'ingabo z'u Burundi zikomeje kwica agahenge ndetse no guhonyora uburenganzira bw'abantu. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye yamaganye kuba ingabo za leta ya Kinshasa zarigaruriye umujyi wa Walikale zinasahura umujyi wa Walikale nyuma y'uko twari tumaze kuvanamo ingabo zacu. M23 kandi yemeje ko ingabo za leta zimaze iminsi zigaba ibitero byinshi mu duce dutuwe cyane n'abaturage ndetse no ku birindiro byayo biherereye muri teritwari ya Masisi, Walikale na Walungu. Inshinja kandi ingabo za leta ya Kinshasa kuba zikomeje kugaba ibitero byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni ibitero birimo icyo izo ngabo zagabye ahazwi nko kuri Point Zero na Birarombi kuwa 8 Mata, ibyagabwe abatuye ahitwa ugeze hagati y'itariki ya 8 n'iya 10 Mata, ndetse n'ibyagabwe ikavumu na Gahwera kuwa 10 Mata, bigasiga imitungo myinshi y'abaturage yangijwe indi igasahurwa. M23 yavuze ko igishyize imbere gukemura amakimbirane yo muri RDC mu mahoro, gusa igishimangira umuhate wo kurinda wo kurinda no gukingira abasivile ndetse no guhagarika aho gituruka. Hanyuma munyemerere n'ubundi mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, naho ngenda bakunda cyane. Shalom na Amakuru XTV, nomero kugezaho amakuru agiye atandukanye bari kugenda vuba hirya no hino ku isi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mugire weekend nziza.